kubur kosan di kaisa kriyawat. Ranwat niara Oktober silu paran kaunor ya ketriyajak silu. Ranwat wiaran kariyajak silu wiya kubur kosan di kaisa kriyawat. Jailan ka kan katla mo jail ay men pag jailan katta ta patrota o men patroane ang Senator Perez tawan Baron Perez ang kakulian jay tiyo lolo. Dahil gubrayo, pansansan. O maing samat kut, so dilapalap, etkit sa bulmar. Puwing ko kasanatut, mautamon silang yer. San kayo, padon wiyat, tungal kabang daan kubrar, kubra mo kalangan, laging ngayang kit, raan pong parabat. Kalangan ko maing sam. Monat pan siyalang anat tungal. Bigla malam kasandi zaman baruan pagi kainiran keren torna sa bulmar kanin kamarain in sarawi wenye yang aman kids niat pan sa pieta yang buruat bukan segala ket red main samat kot lawalap sudah menagot kids para sudah angkat yang kids pada pengamaramu yang sederhana terdapat maranat kau noat contoh kamor contoh lawalap Jesus Christ. Amen. Kailangan from Senator Perez, dahil kakir katla mo dahil, wipan patuan Chief Clerk o roll call. Senator Axel Abram, Senator Kwabis Jr., Hey. Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Amen. Senator Taggart T. Daniel, Amen. Senator Sonse A. Edgar, Amen. Senator Stevie J. Edwin, Amen. Senator Brian P. Exide, Amen. Senator Jack S. Harris, Ay, kasililir. Senator Helgena J. Johnson, Amen. Senator Stevenson A. Joseph, Hey. Senator Alfredson Latorre, Patamat man. Senator Sendelina Aleka, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Senator Macari Miguel, Patamat man gluk. Senator Erilyn S. Movic, Senator Shelton G. Net, Yet ngay man. Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Mitoroy Simina, Amen. Senator Jason A. Walter, Amen. my Mr. Speaker. Ay, For Mr. Speaker. kailangan Chief Clerk, essential mag-try sa bulman ka quorum. Hamon na tayo bangan katla, tapatula mo tayo la record and reflect me. Senator Ludwig Movic of Floor Leader Abram, excuse sang uya kupuran ranmut. Uya floor, echito yang pateng trial, ay bagitar and Vice Speaker and kalwaik trial and uya kupuran ranmut. Mona tayo bangan tablay, menulian tayo diyo, uya sabul matay sa karatan kaping melel. Sakaran Mexico Kapinglap ang kupuran nilap kay Pwuhng haraksyon Pohnpei wala pa ang kupuran ni Soko waon ko sa bulmarlikant ko nalalang ko nan kanyay ko waon ko sa bulmar kay tilabalap aliantiyak momocho government national, state or local government waon ko kabinan Pohnpei Honorable Oliver waon ko karyawan kabina Honorable Yohanis waon ko siyong kopong labalap Honorable Joseph yang amoy siyang kabungkan chorus wasaksit on the floor leader the Vice Speaker o Honorable Senator kan chorus lang sa amoro o loiso seriso o sa masakan chorus waon kumen Pohnpei chorus Pwuhng kalapwat Pwuhng tagabay kan o non-way louds kanan sampa rakat o chorus patreng uya kupur kosanti kay sa kriyawat kadailan ka uya kupur kosanti kay sa kriyawat kadailan ka kan kadla mo dailan ban po na si Vice Speaker Miguel
Kalangan ng government speaker, Pwuhng Kapware may tungalin kiyan kak muriwar yang kami. Ang nitotokan kalawawit John Waratay ni Pukokan masupay Legislature ranwit. Amona iban patula man speaker kami kubura pay tungal sakar masiguaw en kak puli sabul mamuyam tungal mapitay tuwar nilang. Protonan maluwit bosang wala manamut ay tungal sakaran wa pan kupromoy. Wa nagi riyay honorable senators koros me patang wala malaman man sang ranwit. Irailakan me sang nekara ba sudu patang. Irail contoh tongkan me supay pem pa totok. Peligran mawan kapin payamaw. Ang ton pewatusak sang paligapi masa taulul tilang palikapi o taululi likin Pohnpei telikin kalal wasakausan men Pohnpei koros sotol pidil main speaker ni wow kamu kebro o yenggak sakare kamu o momot kasampalwet taki momot wot yang uyala malam ki out of channel and run kaisa kiu and regulation with all limata. Riyaman. Chancellor mo kamugit sang Vice Speaker Miguel dan uyala malam ki journal and run kaisa kiu samulman kita koros mo utung kamugito masani yay uang masani so kamugit poitar miya masani be vice ye masani be journal Kamagit peritung iti. Soto masani ba iban pona sa kamugit sang Senator Net dan utung ti masani be koros mo utung kamugito masani yay uang masani so kamugit poitar tayo utung iti aro sabulman kita sabulman tayo journal and run kaisa kiu kamu Vice Speaker. Kalangan ng government speaker sensal me kairokan me patupan irama after Nepal sota utapa karatai man sakara momotwat en kaknitak tiyang raisuo walu. Chancellor kamagit sang Vice Speaker dan nitak diyan ng beisyu walu yayanson katkilon de batrawan long kamutan ko senet kan o resolution kan. Mamawar sang Senator kan koros kamu Vice Speaker. Kalangan man speaker ni sangon momoto Pwuhng sota utapan irakan mabil patupan iraktai after Nepali ay man sakara momotwat utpaki kailang kakati tapatut yung panaray sakyo. Riyaman. Chancellor kamagit sang Vice Speaker saya nitak diyan pan order of the day ye standing committee report. O tayo katkatiyar pan standing committee report o pan bonus sa Chief Clerk. Standing committee report number Pwuhng line silu mapit Legislature bill number Pwuhng line silu sang Salmi Committee Judiciary and Governmental Operations. Kalangan Chief Clerk ito na Sansal report pan report long sang committee in Chayan ko kaya tayo phone sa Chairman and Chayan ko Senator Edwin. Kalangan Mr. Speaker muna koros patayang sa ulong sakartaan kay Pwuhng wawalak na niya. Wan kan kami Vice Member kan wan kiray kan may ang patayang trial may isang ranit ng chamber watch o iray kan may pipiyan ng kapasite kan wasakan koros maragat tapatoy ay tungal ran mawan may isang moment Pohnpei kan koros. Mr. Speaker ni wow men batuan ulyanti sa ulmi kamtin chain ko trawan ya kamagatiyo mamotwatan kak pagkata standing committee report limap ko ni isag riyaw lab niya riyaw isag silu o sapul manaki. Chancellor mo kamagit sang Chairman and Chayan ko Senator Edwin tayo ng katiyan at masan na standing committee report ng limap ko na isag riyaw lab niya riyaw isag silu o sapul manaki. Karos mo utong kamagito masan niyay uwa masan iso kamagit paita try kat nan masan ito kamu Senator Edwin. Langan Mr. Speaker in sansal mo may standing committee report what
itan long tong na modern legislature wat kamuntan ko sanet pap ko no lab nyal ri silu me toka uyapan early voting insan mo me nan ususinan Pahrek tama kong mutawat songsongan uyan kak maiteng supplementary laramaskan anso mau perailan kak yang usus tama kamutang kosenat dia titait long nan legislature wat kamu mo dan kak maiteng rani sak dan kak kan mie ong early voting o tagalan time kan dan bilsansal me mie tagalan time sang klok 8 dari klok 5 on early voting. Mr. Speaker, on nan kosantiwat main karapakan main alam mie supplementary aramas me sutra patropan public service system sansal me supplementary aramaskan me totokan public service system lakin may yang rail wanawayo parankak patola katla usus supplementary aramaskay me ut totok kan private sector me sutra uyapakan me sansal pan supplementary public service system ong may tan leave and kak may yang rail ran kak usus Israman patawan me irail private sector kan sudah kan may tang supplementary aramaskan ta rail tungal aramaskan ran patola usus apil miya to sungan aramaskay me boyagi karap moin kasampal me rano kakatena layang rail ban suka kan lella wasan usus wagi song karapakan me tein rail ban betun work tama early voting songan uya trailan kak moita ran kai mon usus en kak may yang melel tron wen Pohnpei unsak ran kak trepta usus anso yu me ba nagis matangasang tama utan mi rano wagi railan kak may yang rail anso o ran kak pil kapisaki raila ong ni uyapan rail ban lelang wasang usus kan ni ranio merapang kakatren komal dan kiyan so mau por lella wasang usus sansal mo me leblepen siyang trail kan kamanata buwan kan napali usus moin tama kasampalong usus o moin supplementary coal trailan kak moiteng ramaskan koros maudan men usus ran kak lella wasang usus moinen bil sansal mo me trail bil tana palier ko pa kay Kopa Cup me maslikin Pohnpei me mimini kopa me istraban sapung kopa isak tuaw nan kopa isak tuaw wat kopa isak uya Kopa Cup dari nan uya banda tokwat main ong Pohnpei wat main mapilmangay nan wayo melel nan mainland US sansal mo me nan Utah State Israel kan memenyang usus peran kak lelang wasang usus awakay ke Israel pananane Israelan drive kita seilong kilang peran kak yang usus ke Israel o moin palaw din Israel totokang wasakay me ma ebil soto moyang Israel anso ran kak kola yang usus may nasansal mo me ong supplementary aramaskan ni rail raprapan more paambil ka katre miya matmataw yaw rail me rail totok mo in mausang rail kola usus po kay ima kam ur rail
Pwuhng uya Pwuhng kasampali wong sabul matay laramaskan rankak kadila patrola usus uya pantatokwat Israel songon kamamuyata puyankak muiteng Israel rankak niyansukan koneng muy-muyang ran kay mowa rankak lelawasang usus kan usus niya sutapang uya karampuya wong palian tatok o anso mau anso meres tang katrop o ma wan wasa meraban siloki ren lelang wasang ususo pananane enkak wan anso yu berenkak lella pepemio mia me early voting pa muiteng Israel aramaskan sabul matay aramaskan enkak lelang wasang ususkan o en mia anso mau berenkak yang usus Ong tete magdayil bilbaan apali ki kopa kapukat bilbaan uya tete laut kay eri karap and early voting what en bil kasaleta ma wen tete magdayil paan tatong ki ang ususin likiyo kaw paan tatok agdayilan bil kongaki o dayilan nantiyang sabul matayil aramaskan rankak lelang wasang ususkan niya dan kamu ta kap kuno lebnial research silu en sansal mau me ong peywat ta me udan patronan pil esong songon kau ta eu nan eu we kan en mie eu wasa me bang we special polling place ong early voting ta me committee with tawlaw track korong Palian Election Commission AG o palikan koneng o imulang korong tame poita ong time kan memie pagi ate momon me ranu nususo ban uya eu momon time me tang ni eu songon mom early voting bilban tang ni eu time toror Tama committee kosonetin an executive me time 7 to 7 pan patrota ni songon momo ong ranin early voting kau koros ong rani isak memia tama election commission tagiran committee me ong early voting ma ban rani isak Awogi repek-peki en muy-muyang rai ran limau mon ususo early voting en kak payagti warail kaunapta ong general election en kak en buyawi o sontumau oniyan suwotre tami irail bil kawit ki committee me ma early voting bang uyawi ni option usus me yai ni option kapna o wasan early polling place eutre me ba mia pagi ong weapon control and kakan and mau re should no confident ma Israel ban we are the polling place toto ong early voting Israel kak ren kak check ong weapon early voting pan kakan nei o Weldam mau ni momium repepem ban sonamo ere ong sabul merail kawit me early voting koros bang wiawi the main office in election commission ban apalita kokon kan o Israel kan me ban early voting ban patroto tagatto ni option usus ranin ususo kakon ka pampur pasangang nan way ka o may-mayang ramaskan ang kakususte nan wasakan may Israel kaukosan ni tami min patrowan me ong tama committee tapin executive ki o kosoneti yai me panguyawi ong wasang usus koros Tama panguyawi ong sabat pagi option usus pagpagi
ran lema mon ususo ay railan kak may railan kaunapta tame ban mia ran isak mon ranin ususo early voting kak trip o kalmaun ran usus pan poyagti o may ang option usus ran kak kaunapta ong supplementary utan ranin usus may November isak tayo. O maslikin Pohnpei tame committee tola o men recommendo momotwat pagi matmatawin me Israel kan me pukoki popan usus pukat tang kakatre ke Israel mia pein Israel len tatok teikan me mia me pan karak yang tele yang Israel bang kakatre sutra yang patpatro tagat wasan usus o apali wasan usus o ananapen supplementary kopan usus kan enkak Israel kan me bang pukoki enkak en pil toto sang ramas temen me bang pukoki ran ususo tame mia ong maslikin Pohnpei o ma nan wayo aban trepta rang kaunop o iti niat amoin kuam ime bang wiawi aban chapterang kaunopo o lelang Tuesday Israel kan me usus maslikiyo makin raneu behind us tame ba may yang Israel ususan wiawi ni weekend to o lelang nieto ay Iran kau me pa mi usus retame kau itu mie ke pagi Israelan kak paramasan kak mimiyang kopan usus bukan Israel kan mapukoki tame committee militer ko main egis anki kobunot ma Israel kan mapupukok wasang usus tangkakan mimiyang ko papukat ab Israel kan mapukoki tangkakan toto sang me riamente silimen abe en kak patpatoni wasang ususo at any given time irabukat essential mo me bil time in usus bil masligiyo bil bantu at sabat me 7 to 7 ima committee agis kamote kila ran ka ong maslikin Pohnpei bagi Israel kan me bami miyang wasang ko bang usus ka 7 to 7 for 5 days at the wiyata kapaliyo the bil ka kata compromise sabul matay ususin masligi ka iyan so maramas pan kakatre sudah kan mimi yang wasang ususkan mami. Mr. Speaker, main nan kamu tahu tama sansal limuranat eksekutif kila o men rekomendong nan memotwat tama bami sabat rani sak mon ususo abamai da early voting an kakta 7 to 7 abang yawi ni option usus ni abalel ran kalimawin ran isago usus pang proyekti o option usus pan tapta kaunapta ong ran usus ye inopan da isak tayo maslikin Pohnpei tama miya usus pan tapta rang kaunapo ran riyaw me pamoy mayang Israel early voting po Israel kan me kogoson maslikin Pohnpei kan Israel pan anana ko panang wasang usus kan kin mia kisanso po Israel kan me kistor and mia anso ma barang kaklal dong wasang usus o usus niya spang kawala memorin Israel kan mia anso meraban anane puya kelasang Israel wasang totokan peran lelang wasang usus memi o time bilbaan mia ong Israel kan mapanaw pali ye 7 to 7 tami men patrawan mo inakonang train wata kata polling place isak tuwa memi poen bilsan salmawang
momot wat ro ipakon ma kamomota me option usus Qatar to me yei Israel kan me ban tawasakan me ko pa usus pan patroyo Guam Saipan Honolulu Maui Hilo Kansas City Missouri Maistraban Sabong Kansas City Nevada Oregon Washington State Texas Florida Georgia North Carolina Iowa Cedar Rapids Iowa Storm Lake Goodman Missouri Wichita Kansas o South Carolina Re I wasai sektual me option usus designate me banuya special polling place maslikin Pohnpei o wasapukat moin likin Guam o Saipan me trial koroskin on the same time zone usus pan trapta ni weekend to o lelang Tuesday amas liki Israel kan makin raneo behind us raban usus ni weekend to itti nieto wege ong Israel palio niet akitay ranwat raban niar dari I momon kamotawat ong pilwat met kusong-song wat asong-songan wege main mia anan mebil sansal tosang maslikin Pohnpei yainan wayo me bil kasaleto Israel anan me pit usus magak pil moy ang Israel akisan so mon usus so barangak yang lelawasan usus sansal ma me sambil Israel aramaska reinanen men usus ite kakin lella o ansyo me ba muiteng rai ren kak lella o sus me ban kasaleta ya turnout me mi moin at the end of the day tame katay ropa ki tame pan wiya tame sabul matay la ramaskan me patro maslikiyo ren kak yang kasaleta ya sabul marail pilipil ong nan wiya pen ususwat kauno nak kawai teu mong yong kan o matmataw kan singa kan may rai betem ako na kalangan Mr. Speaker Kailangan Senator Edwin Tapesi ta kawai open report may miyayer miyate masin open report kawai Senator Ned Kailangan kami speaker Moni bam patray men patrawan pagkita may tungol Sakaran kay punya wow an patray sapal mau yang mutual me patroyo nilang nan wasan wi alam tungol sakaran wan kan kami wan ki vice speaker lugun lang so oloy so kan siri so kan honorable senators chorus o Israel gan mayang patray wi alam ranwat patronan calorie Israel men Pohnpei kan me peyan men kapesya kan yang patrang wi alam wi Israel mangi patrowan tame wi wiawi irakayo may Mr. Speaker itungol sakaran Pwuhng chairman vice chairman o tawagan and committee yan chayan ko wi gi KAPWARESOU mere patrowan apaliator ong nan momotwat itong aliran utut kayo apaliata Pwuhng Pilipil the pasan and Israel men Pohnpei kan makat patro likin kala len pi sarawian Pohnpei mia ke Israel kinkagan sa ilong ki awawalu lel isak wano ong nan wasano suskan tuan Arail kin ngong ki Arail Pwuhng Pilipil and kagan yang yaw and kakapelta sudah tu ada Pohnpei memangay awar yaw sa may ban trang petagi di Pohnpei
nanwayo so. Karyao mepit chon totok to wasan totongan rehabilitated. Kung Israel wasan totongan employer kan Israel hired that chon totok poran totok. Kaya din pilran siya long kita lepen awayo poran push Israel candidate kan memenyang kuya en Pilipilong kuinin ko kusanet kaysa game. Nakaipak mi patrawan makin kabinsalet rana nusus Israel siragusus. Eri yang pungki itu yang itargi kasih lagi kamu matawat. Iyo mi bilman patrawan sakar kita karena niyang usus korusian and sombar payo koros and Pohnpei state magan uyawe song Guam away mi pan kagan uya son katete lain rei wasama usus pan uyawe Guam karasabe kita lap saik lellanan wasan ususo apakair me solar tarapoyan usus merakan patrawan pallets mo kita biluang atar pungan aramas meramenusus lalain sodre tatok tiupaglarane uya lalain rei olel wasanusus sodre sala tarapoyanusus eri main ran early usus pagat usus mon anson kosantianusus pan kagan apaliata songan kapal tuata Shorter pakai Mr. Speaker, usus in general election in state Uyawe, magwam, kin kaganapaleta Israel Kurusian makin many ang usus. Eitungol one true get the dami patrawan tiarata, karanayang min Pohnpei limapukisama. Shorter kak usus, porog lalayan ko wala pakairo ko yung Israel masalah tarpo yung usus. Ramuin irawat pan kagan so Israel to employment opportunity the employment kan pan kagan apelta ikapeng ko iban patrawan kem sangkila itong leura mi men patrawan sakar kita ma kamitian chayan ko pan kagan kawit rani sak early podeng kasile ayat wan Israel ma masay lag ran bukat surga kusus Pwuhng ko sana terus sama ran silisap monusu ran nusus ime mesailog nan ran sa water na ban kagan nusus sailog karasabe ma senator loyala ban sailog ako to besak payo aban ka kusus tamurisan mawasang lelan sa water Raban Sailak sudaban ka kasaleta Royal Pwuhng and Pilipil. Arima rakagan bil miya kamudan ko sa nadiyo kapitulong marapsa kakagan kadama so miya ko sandiyo maran kaganapaliata. Kaya misagla yang utong o pungki kasililigi kamudan ko sa nadiyo kapitulong o kalanganong kapitulong kamudan ukitaglaan usus. Makeup magkakap yun, kalangan speaker. Point of privilege, Mr. Speaker. Salamat masulas ang Senator Ned. Ay pan po na si Senator Artui. Ay kalangan ng kupromoy, Mr. Speaker. Yan kakpachayang sa bulmong sa karadaan kay Boniwao na chiyang anin lang. Melel nan maluwat wanun komoy fais yang ay honorable members chorus. O chorus may yang kachayil mensang kap ranwat. Mr. Speaker, melel ulianti so guys delegation o kabesa o lonway riaman mabilpache ang kachail naman siyang watch ye Mr. Francisco Simram sansal ma i mabiluya candidate ong Uliabe Pohnpei Legislature o yang ako mo ibilmin pilpata cha kolonia delegation o bilkabesa Pwede all manat biluya ulan so guys kasi siya na berme kapag ka na chiki solo kunubutan lang so guys imen bagitak tayo lang ang kachikiyang labulab. Alangan Senator Artui pwede po mga masansal o
Mr. Saniper o Mr. Simram, kailangan ng holo ko kung yung attention ng Uya Kupurun Ranmut. Kamui, Senator Harris. Kailangan, Speaker, muniban patoy ang umutungol da siya mamui cakaran kay Pwuhng wawlap magumtri ang gear dan malwat ay wawang kamui Vice Speaker o Honorable Senator kan Karusian mohon ki railgan mayang patrang trail na sa sinarangod melal ay waw toror banto ko siya nalaim matalanim bagi trail ang katkiyang ulaw-ulawon Engak tawla Speaker kung kupro sangan momod ay minyang patrang Senator Artuwi o pagita mumototan pa una siya all kolonya kay Melan minuliang trati Speaker huling kolonya riyamen mayang patrang sa sininranwat amen me Senator Artuwi triyang kiyaro yung pagita Thailand kiyang ay labo-labo niya Mr. Castishanber maniyan sa order will we amen candidate on Ususin Council and Colonia and ulian niya nan momot Kacambalan Council sang lup tilimaw pagida Thailand katkiyang ulaw-ulaw may kolokol Speaker pil sangan momot bilamen all kacambalan Colonia mabiliang candidate and Ususin ulia bagan and Colonia town amen all kacambalan Colonia maganyang ababali melele una pakmaon and Colonia Ranwat Uya men police ranking officer ng Colonial Town Police hey Mr. Walsing Toses pagi Thailand bill pauna siya giyaw log kalangan ng Pwuhng Speaker kalangan Senator ko Namawasan Senator Harris ay mipatang ukabingkiyang Senator Harris pwede po ang mga masansal o manakapriyamen yay Mr. Saniper o Mr. Tosis. Pagkirail piliyang padreng uya ko prunan ko. Kailangan ng pramawalo ko. Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker. Muna iba niyang patro. Dan padreng komuni sa karataan kaping uwaw. Muna become Speaker Vice. Iyang ay kan pakapay. Honorable members, chorus. Pagkirail kan na iyang katsailan Kadkadaur kapatayang railgan may yang radio o social media. Delegation madalim ban F ma saban Tarkila kabesam Senator Harris Tiangier Sangni Carabel, the Speaker, Iwan Kabeseo, Iman Kak Pisansal, Ibaron William the delegation Matrenim, or Parawan Pagitan Wow, Parakarak, and Kak Ponase, Shanalam Matrenim, Pagi a young child and Big Burul Ranwood, Katkiang of the Polopon. Speaker, Perez, Seven Carabel, when we had a motion and Rojan Dimash and reports. My Kubure, Winka recognize Senator Tagan, Amoni Ban, Patroan recognize Senator Tagan, Menkabungiyang Senator Perez, pwede po mangi me, toke, sinalay matalanim. Kailangan ng promisyo, pwede makakiyang patriyang Uya Kupurun Ranwood. Dahil kat dapat padanan, masa na ben report ng Belimab Kuwan Isak Riyaw, Limenyari Isak Silu. Speaker. Kamu Vice Speaker Michael. Kamu keberamon Ivan Patawan Uya, Patawan Apulay, ang ni mata-matawan ay tungal kasambal ke report mesupay momotuat o autaba. Kamu keberapa yang kak and so mau katakit talaga isinuin kiti o paki momot kasambalwat and gak tona sa kasamo
ultipun tan may man mauya tron win kiti uya aman saupalian kosonatan win Pohnpei makin kalwa uya bantatangkan opil sawasa armas meter mana anane sawasin kosonat yay Attorney Martin Jano upagyo-lupo-lupo. Kailangan Vice Speaker pero kung pumami toke Mr. Martin Jano tinanawa. Kailangan promo inanawa pag yung kakyang Main- Uya kuburan rangot. Main Speaker, Kami Vice Speaker. out of an report ay tungal Chairman Mao, Senator Edwin Kaukawewe, out of a main and then Lolchela. Speaker, kasambalan maur intra kay nakaramas uton way. Siratuan katipin. Marain, ye kalwa panayo pa na, totok pa na. Minimin o kairtaan way. Irail bukat rakausan, mataw kot, ira mataw. Mataw melet. Kububuran maluwat o kasampalyan na rail pakpak surut tuwan katipin kubura rail na kubur lalapak marain ra uta na nanay ang palika rail pilipil kasalita rail Pwuhng paminta tayo wasaramiya irail yang sapulman kitungalan kikapong iman kalangan kayang kawit korosen sang rail kan mapakpak to kawaitan paliang kakilaga ko sunat nintuan kawait mamia ipil katungkiyang kamtin sayan ko iya pan tau lal mamia ele sodami ko tiyang katayang nan kamtu abri kasampal ko pungan aramas o pungan nan Pohnpei ipil kasik kubukuburan legislature wat tama miya katalang kakapaliyata pagpatapat lumat pakasantasang kasampalin men Pohnpei o pungan men Pohnpei. Kalangan ng kamumang speaker, iban patawan ito wasaksit, kalangan ng members ko. Kailangan Vice Speaker Michael at sila siyang Vice Speaker Michael ang mag-provide po at sa mga Senator Card at ilang so. Kailangan may speaker. Uniban pati ang kupurakan. Ang pati ang sabon mo maasan. Sekarang kaping kay paniwaw may patuyan nilang. Itong alwala pa ang kupromi. Ang Vice Speaker, ang Honorable Senator Kan, ibilman kasamo yang itong alwaw na alay matilindi mo Israel kan may patuyan kitail nan kalar may isang ranot. Kaping report, reyo may kasalatan nan tatawagin kami kime. May ele ipadawan tamon staff padolong nan meeting mesudiyang padonang report ari sainsal me sabul mata ito tawagin nan namasin pensang report metuwa naman sudah aku katala report anu ya iran kubu-kubu puy kamelele me kasampal mona tay bangkat yang nan pil o suski kosanet kasampal wot kosanet wot kosanet din par kit tuwa bukit tuwa isat etin ukitagla kasampal nuyaw-uyang kosanet wot nanti yan legislature wot dari kapang ki kairoir o leadership in committee dahil kat nan mo'y kasampal po ki government chocho rabrabaki uyapen kamawiyala aray tungal sabul marahil pa sa nadagan puan kak peyan memorin may te irapen ewe may kaya lapta kat sang naneo ang ukitagla kasampal kay mamiyanan pa sa nadagasan irawat di kasampal ko po ki when chon men Pohnpei me padpato nan way namar ka wasakan chorus me
sainsal nan kamutan ukitak lawat the kawait in election commissioner o kabina kasanet year wasanu sus choror and mianan win Amerika tatakin ka besa pasan kasanet na besem the ukitak lakan mapuitar o nan pasan kasanet na besem winin tatakwa lel wasabukat koros iye urame Israel men Pohnpei kan kesempal ki marapan Pwuhng tatok kesempal wo puita pueki e ban mi kapai me ban pato yang Pohnpei ayat wo ni sus ban mi wo kitagla ari ranwat tamak dai sobai anan maratungalen ki me sainsaleng irai kan kapese ukitaglan pasan ko sen din na besa mapuita irawat pil kasempal buegi ong pasan ko sen din Pohnpei tatakin ko pasan sabal koros mawiawi sai kirayu mapuita buegi ruwasin pasan ko sen din Pohnpei maruwasam ukitaglan pasan ko sen din Pohnpei pananane and yang aki ususin sotem tikitik sang percent limay second registered voters o pwirayu puita anane and wa silikis riyaw and iray koros mo usus ranwad magdaibang katiyang nan tatawagin ko po sa ansabalin Pohnpei sitapan lel percent limay sec and men Pohnpei ma-register po rin yung usus pada Pohnpei Ari kayan and chapta uyawi yang Israel men Pohnpei kan makukusan sa bligyo. Paren chaptar pati yang ususkan. Pues sudah kagato walang mal usus mabukitala cawa melelen cawan way. Apan walang mal Israel men Pohnpei kan kak kologol aray uyamen na pesem o uyamen Pohnpei ma rapan sudah kakiyang pati yang tatak kesempalan usus magmagmagit. Ariela ang usus mepan wiyawi karan nakagade nemben usus cik-cik. Abu kapung kita tatakin kami di papan cepetar kayane yang Israel men Pohnpei kan magpupusan nan Amerika. O ele main bil padawan yang ir koporapor. May apol panarailanan magmagid nan legislator kasambal wat legislator yu may kamelala may 1.8 tatag may apali may lap o may toto eri irame imen ensansal buwagi ya sudah sansal ng report may tatag wat sudah kau na usus sudah kau na usus magtay pangkat yang dalanan mo pangkat apa kau na Pohnpei lakam pali, Pohnpei bangkat yang nan tatakan ko pasan sabal. Pemen Pohnpei koros sudah lebih wasara patria, dan kaki yang pateng sangat tatak kesempal metua tu. Ai irawat memang aki tungal. Iran KPS ele irawat sudah kau ketal report memang. Ai men ensansal ang ban ko perakan kawas. Kalangan main. Langan selasan Senator Carl, magpupurin po na si Senator Pwuhng, Chairman Enginkehlap, kami. Langan Mr. Speaker, patawan me ugatakilan kusunatin usus misyongan nanso magdayag kukulangar ton kato kasampalwat may kelalan peitak laut pangkin mia. Imen kamelala me ukitak lawat tame song-songan uya o patawan kamelala me inangwat tananwat tay dia pilpason tasang ceretay. Pason tasang aramaskan me meniang usus tepanan ki kapalin usus Pwuhng kosontin usus merano me usus panguyawi ay me panguyawi. Main patapan
November, ususinan November, the second Tuesday, the memia, moimen patawan tata me nan patapan tama usus kung uyawi nan November, uday abito sangde tama kung uyawi nan US. Israel kan maniang sumerakos tapin kosoneti usus nan November, tami Israel yang kesampal ki bagi Israel sumat kan makin patukti arai tungol wan sap kan nan rana kan potol nan October dan nan October merakin we are harvesting wheat songan tip kan makin we ada pilawa ian so met wan tu ko bukat kenma Israel pokalang na November o bagi na nanju buko bagi kurma makin o sabe makin wa ramas buka sang wasa merakin ko sunye polang lel wasang usus mo iteng Israel week riau rangkak seilong ke rangkak lel wasan ususo ni asu meraban lel moran sarawi ay Israel rangkak komal sarawi mantaniyet niare Israel usus I utan momon kosontin imakara ta November isak payo miye. Rabu aku elel tonan meiwat o eusongan keterop memiye. Minta men peitait kan maula matangala keteropin sabul material kosontin totok awuksang rai so motinan so wok. Re anana pen getrailen kak pil Kiyang rai lan so mau orang kak lelang wasan usus ansuat bil moin kone bagi Israel kan keterop rano Israel kak an ki euran merabangkak en lelang wasan usus mami rimi min kapatayang tama miya o niya so otra ipilmen maluatan kak to nese o kesampal kiyamen mana kapun Pwuhng nabilwiya former Lukan Kalwa yai Mr. Kansi Ponti me yang ketail mensyang ranet o patayang mo essential gam kulikang mo imin dalam pronesam Mr. Ponti ay bilpatuan kamelele me tistat winet liang patayang ketail mensyang ranet o ketailan kakat kiyang ra eu loko kalang Senator Edwin. Speaker. Madam Senator report. Chancellor mo kamagut sang Vice Speaker tayo retriti Senator report. Nampe pap ku walu le bnia riaisak. Nampe limabki ona isak riau le bnia riaisak silu. Harus mau tung kamaguto masani yai Pwuhng masani so kamagut paita tayo tier masih ada report koros mau tung tayo sabul man kita report dan beli mapko na isak riau le banya isak silu masa ni Pwuhng masa ni so kamagut paita ok tayo sabul man kita report dan beli mapko na isak riau le banya isak silu sang komitian chain ko may ada report Salam Mr. Speaker. Masalah Bago puro po na si Senator Loyola. Kamu, Senator Loyola. Kalanganan kamu, Speaker. Yang berdayan rai ko, Mahasen Pati yang mawon. Yang kap recognize all kasyangkol man yang katemtenan kalori. Kapo yang kap kaluayangnya nani itungol sakarata. Itungol sakarata anu wow kay pun yang katayang sabul bang yang utungol matiyanger. Sabul tonan masan yelang nam ramot. Itungol wawon kan kamu Speaker, wawon ke Vice, wawon ke honorable senators kan koros, bil wawon ke rai kan me, katayang kan kalori, wow toro na bisansal, nalai matalini. Speaker ansuk set bang ulian di ngayo itungol kali senator itungol delegation indet. Kabese all kasampolmen menyampat yang kan kalori ansuk set, yai sabulmen moinet. District Administrator, the Honorable Daniel
dan sangat ngomong dan lebih dari dona saya yang development Kalangan dan Bromo Senator Loyola Pwuhng mangi may toka District Administrator Mr. Daniel Edgar Kalangan ng Bromo at District Administrator Pwuhng yung kakyang patriyang uya ko prunan. Miedre point of privilege masulara iban po na sa Vice Speaker. Kailangan ng government speaker kami kubro payan ka puli yang ay tungolwa me tiyanger interview ang nalay matalanin o district administrator and winnet right taken main speaker Emmanuel Sagaro bagamomoto at Trailing ni taktiyang ban ira isak payo yipil calendar. Saan siya lang mga kamagot sa Vice Speaker dahil nitak tiyang pil calendar na basic payo. Pwede miya utupan kamagot ang dahil katkatiyal po na basic payo o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Pwuhng layang Legislature Legislature Draft 1, a bill for an act amending Chapter 6 of Title 10 of Pohnpei Code to provide for early voting and for other purposes. Ang niwatawat kayo. Kalangan Chief Clerk, Chairman and Chayan ko, Senator Edwin. Kalangan Mr. Speaker. Nungwaw men batuan Wulianti sa ulungi kamtin chayan ko kamukit. Umotwat rin ka taula o katoropo kamutang ko sa Riesek Silu LT1 o kamanala ni watawat kayo. Chancel mga kamagot sa Chairman and Chayan ko, Senator Edwin, Chairman Katiyan at Masin ibang kamatang ko sa net, Pwuhng laban niya Riesek Silu LT1 o kamanata ng watawat kayo. Karos mautong kamaguto, masa ni Pwuhng, masa ni So, motion po itar, masa na ba, kamuy Senator Edwin? Kalangan Mr. Speaker. Moin essential mo na watawat pen report ya utapen pilwat na ye song yo kitailan kak apalita kamutang kosonet wat me ba apalita early voting ere nan wiyapan kosondi kan mamia main kayo ni pilwat peitaitlong main tame song-songon kosoneti me trailing kak designate wasakan nan state wat mapan uya wasan early voting. Erisang ni kawit kan petuan mia early voting center pan centralized ni supplemental option usus o ito wasan early voting pan mi patuya poeki ni kawitin commissioner iwasa control mau bangkakan mia o ni ansumarapan early voting bang uyawi ansumarapan update role kan me bang totok rano ususo wen ka kaseleta Israel kan me yang usus rano tere i kawitin election commissioner o i me patronan supplemental bill nan kamu dawat song-songan kamu muata rano usus ong early voting and trap clock tuaw o yung sagala clock tayo o imulan korong-korong kan mamia o non-executive committee niat eukipan ay rawat sa men recommendong nan momotwat rani isak me patronan pilwat ran kamalaw tiyang ran limaw nan uyaban ususwat ong nan state in Pohnpei wat te paywat o tame pan uyawi rani isak mon usus pan trip pan imsagla nikalimawon rano o yan mo iteng option usus ran ka kaunopta wasan polling place kan me ba mia ranan ususo ere me wadigi ran talimaw me ba mo ita ong early voting ong maslikin Pohnpei tame sansal
me Pwuhng ni matmataw me Israel kan me pampuko ki wasang usus kan maslikin Pohnpei ran lemao ban pup during the weekdays o eta karga yang kapalin Israel kan rankak patro ni wasan apali usus ap melel Pwuhng time kan me ban mie paywet ro nan statewet o maslikin Pohnpei aban 7 to 7 ong tama utan ken mianan kosonet tama mia ong maslikin Pohnpei ran riau me muita over the weekend and kag may yang early voting and kag trip maslikin Pohnpei ere pensansal me time mia nan ranakan early voting o bilalang ranan ususo 7 to 7 me committee songsongan pilew men recommend me Thailand kolokol te time mie ong ranan usus ka ere Mr. Speaker mo main issue me main issue te sairap main sansal mau main aban pitta outer island kan sansal mau me nan kawit kosonet wat o Pwuhng moinong ni taga kan metukituk o rano ususo sida bang uya kapal ramasang gopen ro usus rano Pwuhng usus pang uya ni central office usus ni taga kan bang uya ita rano usus Pwuhng raban sida ka lel tong wasang usus ma mie men ni taga kan bang ko gosen sa wat men early voting raban ketla te batola to wasan ni option ususo ka usus ni ran mesansal nan sol metal kosen rimet Mr. Speaker we are recommendation in committee o out of LT1 sansal mo tayo so kalangan and Chairman and Chayan po Senator Edwin kamuy Senator Edwin Kailangan kupromi Mr. Speaker kaysa balay sa karatan wow kay Boni melel senala dalanim melel pistat no karos so even kabese chame eman member in Sogas delegation much more na Sogas delegation na we outer in Pwuhng ye Senator Walter when gakte yang way to kailangan Motion and close. ma solar masanabe ay ban po na sa kamukit mamiyak Thailand rutungiti masanabe karos mautung kamukito masani Pwuhng masani so kamukit paita Thailand rutungiti al masanabe kamumutan kosonet karos mautung Thailand kamanata kamumutan kosonet Tapki wando lebenya riyasak silu LT1 ni watawat kayu masani Pwuhng masani so kamagit paitar o trail kamanatar kamutan kosonet wat ni watawat kayu ranwat Chief Salam Mr. Speaker. Slare ban ponese Vice Speaker Michael kalangan Speaker man sakalang mamot kasambalwat talang kak Katit dapat roti yang raisa kuno. Sain salang mau kamagit mamia o Pwuhng mia utupek trail katkatian tepat patroyer po ng raisa kuno rotoror kamuy Vice Speaker Speaker, kamu kubro. Ay tungal ran ma wang chon Pohnpei koros. Melel chon wen kitu koros. Iya ay tungal rotoror ni mancang ran wot. Kalangan man Speaker. Kailangan Mia Memeniang kamuy Senator Joseph Chairman of Finance Kailangan ko may mga speaker ay chungal guys mo ay chungal sa karatan ran mo kapung kay po ni wawan kakpatyang makum bulian kedir momot wacho katukalawa sa akan makolangan tok rotanan momot wan kun ko may vice speaker floor leader o honorable member kan korusyo ibilmen patyang wow kan me po na sa Israel kan magkatskats patpachonan kalari
Speaker ay jungal re choror. Dia sabal machail to talk yung child sabal man kita ang siu sa malar mepit. Pagpag yung the resolution me pagren sabal machail palien EPA. Renwia assessment yung oror nan oror kan. Nan resolution apil kachoketi oror kap lepinaisyo. Isolar pacawan yata palel tam sombar riau mo. Eri imenaisyo kasi tu yata kamu kediu. Ma Committee on Environment or Climate Relations kakcia kata yawasa to toko paco iya status iyo reports ko dong nan momotwatch nan uyalamalam iyo mebaan mo rin uyalamalam match. Uy ko sabol macailan show dati yung totoo ba ni titi ma imunti sempe dan siya in January. Agtailan mangi ya result out of it. Tama palim magcail laki yu ya irong sabol macail pagkakariyaman. Riyaman. At lang mo kamagat sa Senator Joseph o pagpapon toko Committee on Environment o Climate Relations. Paros mo ujung kamagito masa ni Yay Pwuhng, masa ni Show, masa na ba? Speaker. Masa na ba? Hey. Kamu Senator Twin. Hey, kailangan Mr. Speaker mo maisirabahan sa mong menen resolution o esoralar nan July o may manaman kisyon baro pero mamia tatoki o yawe na na range on baro ewo isirabato wana po imen maisirabahan sa mong menen resolution magdahil tawa na yung moratorium yung dredging o bigyan mo menew esorala Kailangan Senator Edwin pwede tama siyang kamu yung pwede imen Committee on Environment or Climate Relation and take it up niyaray pantulan ang tato kasyambalwad. Miya dyan masa na benirawo masular, masa na irawo kamagudwa man to ka lang Committee on Environment or Climate Relation o nituan pagpako sansal ang kakamatang to nan tiyan legislature would. Haro tayo men pagi tatakuan kakan kamatang to. Iban try closure o assignment mo ban to ka lang Committee on Environment and Climate Relations. Mia J. Retoror, kamu Senator Net. Kalanan kami Speaker, muna itambil Brian Patroyman, Patroan Pagita may tungal sagaran wawan Patpatoda. Ay tungal ire Riau. Eu pit maur ari Liga kamal dimas Mumun magday sila ko Yao, Kadkadaur. Tama child quorum siya kung Senator Net Kadkadaur. Kalangan. Iran MBA men Patrawan we had a floor motion and assign a committee on Russian Ma. Case Riau report ang air delegation in Matilinim. Kotoki Shumao yu Murura Tiarata me Shabung. Kay Deni Shumao mare. Eri Pan Kadkadaur should resent for a certain issued. Rente kata wama government me Shabung, government and fine. Shumao yang aga kampio on Yawasa Obilbrot. Eri itungal Iran kamaget floor motion MBA mo o ipagkakariyaman. Chance lang mo kamagut mamiya. Ikamela magkamagito appropriate committee ban Committee in Health. Karos mo ujung kamagito masaniyay. Uwo masaniso kamagut puita. Miya masan ben kamagut mamiya. So drug tayo drug di o kamagut wo tabagpag wo ban tokalang Committee in Health. Kamu Senator Net. Kariyaw Pwuhng Committee on Russian Ma.
Kadkadaur KAPWARESOU report Sotopantasang mo session at Ramon regular session ban imsagla. Talk to Katogi Shumau Yuayo Katog Nisoto Gamela. Ime Panser Ranwat Wapar. Ime floor leaders Yang Pahrek Telgabwe William Russian chairman in delegation and William Kipto Yang Sereni. Kamitin Russian Mawan Trakada. Aramasamen Pitelong Kelail Katog Amela Isotre Russian Mawut the Russian Shuit. Wasau Imanwini and Kamarla Ramas and Kataulula Ramas. Iaitungal motion and mo William the delegation of Pagkariyaman. Alam mo kamagit siyang Senator Ned o kamagit doon pila sa ang Committee in Health. Karos mo utrong kamagit doon masa ni Uwa masa ni so kamagit po ita masa na Speaker, kamoy Vice Speaker. kalangan Speaker, I Patawan usus kiso niya karawa Speaker. Ibil pakalara kay Toronto Talk kang raw mamia. Tractor sotrator apna pukat koros ikasampal ke bagi tame uyuyawi mela soto koyo kenaramasnya main kemela ramas makamya tap engkak sansal rekerto mabel ban sansal yawasa kete pamitiya Main Speaker ikasampal ki irawat weta kawo open one room legislature wit bangkin taula mon we pantatongkan mabangnya kombang kubro mautani tar dokter saman jangkau menang moni amakit pakata porporta so menuya Kadkadaur semangat yawasa capacity ketail Kadkadaur hari so menuya promotion nomiyar ab kamian mangi me utan pilban lel iso to kerawat kat menakir iso to tungo iso to baranggi uya pan kasantin saman musana kalangan main Speaker Kalangan style kombal ma ministerial
Committee the assigning committee in health o Sansalasang Senator Net masular masinabe ay even pagitakta ng lutung ti masinabe ni rawo o pagpagot tok committee in health when committee in health and ROP o report ko to legislature ira Sansalasang Senator Net miente masinabe ni rakat irato komi vice speaker Speaker kongkure ban turta ton Senator Pahrek. Vice Speaker, you have floor on Senator Perez. Kamu Senator Perez. Salaam, Mr. Speaker. I told the Director and Ran what about Pit Captain. The young Baron Kunat Kita, the dog you met, they don't child Nantarobo. Morene upane me uyap me kusanete me present wallo and tomorrow morning come back ban parla national government amori kamadan kusanet pagador tong child me present jaisak re kapung option president Pwuhng abil matang to katar tong child communication me fito hi Kamadan Kosenato. Mr. Speaker, emendate Pito Amie, even Samurai resolution and Kakpoitila. Amaso, a resolution Mavan was Samurai Kapwuhng President. Rio, Mr. Speaker, Submarine Administration Building Ban Kadkadaur. Omie Pagpagium Rodito, Riverone Madeleine Committee Finance, Barbaran Wanjala 50,000 Boranka Kone, Emu me opposite Namiki. Ibaron ke sembolgi reuma trail mana poli te so ko grani shulu imel baron bagi no kargarak ma emenemen ta mail finance rabga ko kata communication no poli bagi sila ransom kem segala pilium mugdail Apalagi orang berbeda khusus, memang dibilang ucung itu miak kain nama yo Iran bega salim sansal sang sentornet, mepit ran silisak on general election. Hari sudah berlawan makam depan. Bona sigre o wakata apali bukan seiki long to show. Moment na child mo jata early polling and now we are running shak mon general election. Awaran sili shak so we essential to. I'm at Iton here at Toror. I'm in Pahrek kasaleta. Kalangan Mr. Speaker. Kailangan magkupuroy po isyong sabang ira Sansalasang Senator Perez. Melal mepitata uya kupuruan yap makasaneti distribution the contribution on comeback funding on prala national government. Sansal me national government the executive president o state kan kasaneti me 8% me bangko purpurla. O tama sansal Congress kamanalar kamutang kasaneti yu mapokatala 10%. O sansal dituan Senator Perez kasaleta me President Fito i kamutan ko senator. Dituan ay patrawan ira kasampali umo anak child actress. Oni tuan may patrawan may pangulian tayo diyo katarang President ay usilukawan. Pagkian kasaleta kupura child pagki kupura no truth o open me President sa bulman ki yang state kan. Oni yang sa water pagki Congress ang waon ki kupura child masansal. Iban ulian tayo diyo katar buwan kak matang. Mabitata resolution
Main sutra na pa ang showat lau tay patrowan mapan mi override morun ranwat. Imemen patrowan ta me pitata iraw. Me pitata iro teikan iban moitang senator teikan na pali makak. Biadre iro toron. Pakair. Kami senator itu. Pakair. Solar naban iro toro rang mai kubroboy. Public talent patro dila pakair iban po na senator itu. Kailangan, Mr. Speaker, lokoy walap ranwat chain ko bantu gibana killing incapacitation. Ore itaki nandarkanan kak kat to. Kailangan lokoy walap chain ko hoymen kangangaki senator kanan patiyang chairman committee chain ko lokoy walap. Kamu senator Carl. Kailangan my speaker kaysa bali sa karan wow and we are taken kubukure me the doc kasam volume legislature what kadiyang lalan so kisam alarm kapikata kamamatan ko senate me ban chapiata investment sabunman Pohnpei state o kamamatan ko senate wo withdraw senator Pahrek no we are withdrawal ma session ban we are lakap aran kalma lakap rian we ran kubukure session day main limau te payu lulu we kai rian we ya sabul matail chairman kau na bata on kusanat kasambal wat chairman kak apali na session kalangan mai Kailangan ko pro senator Carl pag kapesa essential metoka withdrawal piliyo me senator Pahrek withdrawal miadre ire Toro tapakair kamu senator Joseph. Kailangan speaker wrong ira me senator Carl men kapesa yang aja membuat me staff ko to katog o ikasik marawat pa mi track report you. Kailangan senator Joseph pag kapesa me bit committee uya Kadkadaur report metoka bill me withdraw. Kailangan chairman and finance. Masalar ay ban po na sa vice speaker. Kalau nang government speaker, wow, ay tunggal kabang berkaya kakta pukawat patrang kami kalau sabul material yung kapuraranut. Aru pwede tatong ka na yung saklar, man speaker. Yung patrón yata kamu kitiw dalang kak katsang da patrosang nan uyala malam ranut, prong sapal pa na lakap klakisak. Saan sa lang mga kamagit sang vice speaker, Thailand kamal sang uyakupuran ranwat, o sa pahal pa nalakap kulak isyak. Karos mo utrong kamagito, masani ay, o masani so, kamagit paitar, o Thailand kamal isang uyakupuran ranwat. Kailangan kupuran mahal senator ko. Jen,